Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasorkar jelas kan sa Penteri Kampura ya ke Meghalaya Drug Abuse Prevention Policy arajar arpo nagbentaban rat dingkong ya ke jing isait met ki bau drug ula te merau ya ki babun ki nong snong ha ke jela Meghalaya. Ha ke jing ikren bat ka Batisi TV u menteri u badai pek ya ke tenat social welfare u ba kermenshela ula kentu ya barok ki kenhun baper bakin ai jing kersyan da ka baya trelang bat kasorkar kenang ban penlong ya ke jela Meghalaya ka balait na ke jing sya te merau how drug. Ya kini ke drug prevention policy bagi la pas harga kabinet harga kat arterik March 2020 but ya kini ke cu ke policy la I harga publish harga Gazette of Meghalaya part 2A harga arpusan tarik Jun 2020 drugs policy to nakabenta ban ai kicing ya da khamtam ban kunduna no ya kini ki harm reduction of harm of drugs and then supply of drugs and the demands of drugs. Ban punduna no yakini baro nomar ni I bahag state jungi menta new drugs ula suthe. Te kibun ki parents ki long ki family ki ba shimjik hajing de ba new drugs da ka jingdon jong new drugs ki family members ka to kan ningut ki langat how new drugs and kani ka long ka ba pensiun si ya ki family mo nadu ki kami ki ba ki hanmen ki para hagaba ting kimla bandel ya kini ki drug abuse tena kata kini ki drug users bandel ya kini ngingela pemi ya kini ka drugs policy da ke jingi trilang jong ki stakeholder ki government department ki baper par kumjo da ke jingdon lang jong ki ramba snong ki church leader but hamni ngala bandong ba baro way no snong jong state Meghalaya u yadon bentalang nagabenta ban ya draft ya kini and plus balenga ong gupta ba ni yadon bentalang namar ni baro hi ni kwa ba new drugs penno na kini state jongi tengah ngi skem ba lamba ka jingi trelang hi jongi na karpar ru ya ki pai ba baro ba siu bha ye trelang ban ni ai kata ke jingi tre jong phi ban ngi khna bangin la ban be irat yo ne jingpang mo bun ki bakor ne ba de jingpang ba pen thut ya ke imlang sa lang jongi ha kani ke state pe jongi ban ngi skem lamba ke jingi tre lang jongi ngila ban be irat ya kani ke jingpang ansa ko we na request na ki family members ting ngi sio le rain meeting ya ka ain plus ni sio le rain ya ka ain ya ka jingdi jong ki family members jogi da ke jingteng jongi le ni ke jingla rain jongi ka pen sniu ni ka penhe shushu ya ka ni ke issues na kata ka daw lada ni habangi tip your family members jongi no da de henmen ne para da de no family members jonga ubar di ya kum kini ke jingdi ko ai pentip no leni wat no kita kila jingya da na mutaban ai jing sumar khnang bong ni family members ni la ban kia leni ban yat na kini ke jingdi ko ai kata ka de ke we bangim di ban teng leni le ran chisen mala amat ke ek prevention kata ka de ke bodon kame da ka buri kata ka de ke solution tengah kerpat ye baro hi ki perlo hakino kinu banta haba pitip yo ki jingtip pentip no syaki kulit leni syaki ramba snong hakino ki ramba bepila ban pentip ya ko kubor bepitip hajing ide badu drugs to ye pentip lem kena bangin la ban takel ban punduna no ye kini ki kam jeans ni te kejing thmoi ko bak matam hi ban be irat no kata kede ke we ko bak matam and plus apdeng jong kita ki bun ki guidelines ki bun ki kendon ki ba kejing thmo hakani ko policy na kwa hi ya ki perlo nin sa circulate mata ngina ai ki printing press ban print no ya kini ka gazette ban han over shi department per tengah ni scheme hi ki perlo ki ni puli bhai kini ka policy batik khambnia te sakwe nga kwa ban ong ba kini ka policy ko bangila approve hapding la da don kinu ki jing dawa ban pungkala kan sadon kata ka jing
Unkala Andre at present yakani ngila de approve ala prino ha gazet te in between yo let's say kidon kino gijingkala ngin sabat kilat kilinti kumno ban modify ni menta at present mo ni don yakani ka detox kani ka de addiction center ke ba nidang yai lenti kani ke ba don po moding dian te yakani ka rehabilitation centers kadai ka ba bitrilang kalong kumba through PPP modbo ka badai jongka Kripa Foundation but jongi ka government as a PPP mod te kani kadai ka address ka pangaong ka ba moding dian so ni nalian jong government ni persang ban ban ra ya kata ka de-addiction centers nabata jungki adolescents namar mantah hidang yai process by process tharai needs kemba from time to time na report nindang la ban fulfill ya kita ki requirement la ni ki jundon kam nang banta ban yo ya ki jing smart babakal la ni ki de-addiction centers baro ki banta re lamba jung kani ki policy hi ni persang ban pit biang kat ki bala khamtam ya kini ki drug users kani ka policy jung ni mention ba kani ka state jung ka ha ki ranking ki bakano compare ha kata asper ka survey bingila shim so I have the details mo hangni ka Meghalaya in terms of jong alcohol users we done 3.4% and then dependence we done 0.9% and then cannabis 1.68%, dependence 0.15%, and then opioids we done 6.34% use and then dependence 0.75%, and then sedatives we done 0.95% use and then dependence 0.09%, and then cocaine we done 0.05%, and then dependence 0.01%, inhalants we done 0.08%, and then dependence we done 0.01%. Takani ke details ba asper ketuka bagi conduct a survey, and then kumbangatip ba ni at present compare but ki state jongka ki state Northeast mo ba yakani ke policy hi ni dei ki ba kadega state ka ba po jong state Northeast ba implement ni ki ba don yakani ke state policy in terms of drugs ni dei ka ba but kinang pun ba kini ki national what ka national policy ru kampat don te handre matangan ong ba kini ke policy jongi ke ba la biang 100% ngan pandor ringangi skem ba conserve shibun ki kan ai shibun ki jing yada na banta jong drugs ya kini ki drug abuse kini ki drug users ban ngangi skem ba kini kan long ke we na kalat keleti ke ba pli na banta jongi ban what kilat keleti ban modify in near future no from time to time sa ke we nga bu banong kat kum ke survey jongi in terms haki state wise the page tanya kini ke survey bengila deple ni iba ke numbers jongi kadang duna henry wala kataru kamde kamut ba ni duna in terms of percentage bengi dang don chopo dan ingin don haki tagi top 20s dan top 10 state in terms of year kanus dem kata exactly ngam tip so if I'm not mistaken long okay I can say this kade gejikwa hi jongi baro as a whole but the earlier the better ni kwa hi ba new drugs should be eradicated from our state, not only our state, the country as a whole and maybe the whole world namata jong new drugs andre yagata hi banong ki timeline bangila ban pendep kata it depends how the cooperation jong kipai ba if everyone cooperate it can be done within overnight, if no cooperation it keep on flowing kata kade ga jingi trelang jong upai pa nong shung jong ka state bi jong lada if everyone lada unong use nong di drugs ru cooperate he is dedicated himself ba nga yala ding anam di drugs ru I'll make
our state a better state and a drugs free state lada baro ngi determine yang kata no bad ong ba within overnight this thing ngila ban eradicate andre ya baro kita ngin mla ban kha yo la si bo don ki bon la so let's hope for the best kajing request in alian jonga ba all of us let's try our very best be no your new drugs nang bo unum punjot ya ki link sen jonga